Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman kini zaman edan. Akhir zaman. La jale awak padusi la gaek la bacucu la jadi amai paja. Bajoget ke bajoget je karajo baru. Laki panik mencari. No payah ke sawah. No payah ke ladang. La panik no memboto bantu tu mencari pitih je bini jo anak no akarajo menggayang-gayang. Karena idik mati lai jalai, lai tentu diuntuang karena masuk ke dalam kubur. Bajoget melah, tapi jangan posting lo ke Facebook. Aiko di Musa Haji bajoget di laman surau. Astagfirullahalazim di teras Musa Haji. La ilaha illallah, lai bapa guna kinci-kinci dua kartun. Karena idik mati. Kalau mati kota jiji lidah tu baru mengerti. Peniang awak magai gini. Lawa cucu, lawa anak, ada tua. Seorang ke kiri, ke kanan. Ayai, jauh rutuk lah kadang naik. Ampun awak magai gini di no. Goyang pinggu. Pinggu melenggok-lenggok. Dado bergoyang-goyang. Lah jale pinggu lah cando kundu talaka. Lah jale dado lah cando simpai tak kayu bagoyang jo baru. Awak berjilbab namono tapi goyang awak sembahyang juo. Ayalah jo. Imam Rizal pakai Saripado Nagari Ketua Tengah Kecamatan Telatang Kemang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.